Ko poe hake nā te taone matua I hunukua I te Māori, engari nā te nui o te utu o te oranga me te ruarua o ngā tūranga mahi, haere whaka te urua nā angai Māori ki ngā maina mahi ai. Tau atu tau mai ki te haere ana ngā whānau tangata whenua I poe hake nā, he ua ke te taunaki I ngā here, ki te wā kāinga. Ko te moko whiti o te hora o te whenua, kua roa nei e kukumea nei te Māori. You're from Tauranga, aren't you? Ina ia whātau kua whātōtō te hinenaro ki ngā kōwhiringa pōti, te wā kāinga. And I believe that all our people, if they were to register and go out and vote, they'll make a huge difference in New Zealand politics. I'm a little bit out of touch with what's happening over there with New Zealand politics, I'm sad to say. In the last election for Māori alone, only 511 people voted internationally. Ko Helena Taularo he kaimahi mo ngā hapori moana nui ākiwa o New South Wales. Ahakoa ko tahi tau noa ia ki konei kua tōke e te pōhehe. Here's the kicker in Australia. We don't have the right to vote. Because we come in on special class visas, we don't get that right, even though we pay our taxes, etc., etc. And so to have a political voice, the only one we're entitled to is to vote in the New Zealand government political elections. Tērā no etahi kua toka ki konei, engari kāre anō kia puta ki te ao mārama. It does make me sad because although I've taken Australian citizenship, I'm still a New Zealand citizen and New Zealand is still my country of birth. Just the whole idea that I get to vote in the New Zealand elections, you know, and to me that's important because I value my vote. I'll lift my hand for you, worship. It is difficult because we're disconnected from home, you know. But one thing I've always enjoyed about the parties that do come and visit us, you know, it's about us being involved in the elections at home with the understanding that there's nothing guaranteed at the end of the day. E hara te tuku pōti I te mahi māmā. He maha ngā ture hei whai I nā noho ki tā wāhike. Tuatahi me rehita. Me nā he kirirarau me hoki mai ki Aotearoa I roto I a toru tau. Me nā he kainoho ki Aotearoa I nā kua toro mai koe I roto I te kotahi tau. Ka tāia te tiki atu I roto I te rua wiki I mua I te rāpōti. And I haven't been home for over nearly 3 years. So I'm not eligible. I understand I'm not eligible to vote. I haven't lost my voting rights since I've lived here. So I've gone back just inside the cusp of letting it go. Nā wai anō ka tau te hauarea me te ringa tohu ki te kāwana. If we are going to change the active discrimination against New Zealanders in Australia, we have to vote. Only the New Zealand government can now influence the Australian government for our rights and our entitlements, our protection here in Australia, and that's why it's so necessary that we vote. Mo tēnei o ngā puhi, kua whā te kautau e noho ana ki konei, aha kua whitu te kau te pakeke, kai te mahi tonu. Ko titira kei hau I ngā mahi o ngā toronga pū te kāinga, hua āwangawanga nā hau e haere pēhana wala atu nei mahi, wala atu whakaro. With the changes that are happening, especially with mana and the internet, and you know, I've got to say that's fantastic. I've always been a very strong Labour Party supporter. I vote the Labour Party here in Australia and I would probably vote for the Labour Party if I return home to New Zealand. E mea no koe hiena, me kore te hau ko te hapāti tāwe. Me hokana rā hoki hau ki hone rau ko te .com. I always ask for spiritual guidance. However, when it comes to elections, it's more a head decision rather than a hard one.